Madang Sing Murray Pausing. Framework Agreement Manipur Kai Yaroi, Lamdamas Kundaminer Bissing Maset Tong Tugai no Wafam Yabu Yaru Hena Luf Nepal na Kongjang Section Clay. Amadi Sarkar Asana Puxel Sena Tabak Togdabadi Miam na Ban Block at Tobuni Hina MLA Jackson of Clay. Meng Tabri Sing Taranok Subalo na Pausano Pizere. Framework Agreement na Manipur Kai Yaroi, Lamdamasida Kundaminer Bissing Maset Tong Tugai na ba Wafam Yabu Yaroi Habidabida, Lamdamasi to Anton Baluf Nepal na Quaraman Kailamadi, Akoibida Labor Sing Naseu Angan Berginumi Bafawa, Sintalepe Kongjang Section Cray. Masinamara Moiduna Makaitel Ohum Yong na temporary market amadi street vendor sing Popam Pamna Kidre, BT Road, Wangmon Blaikai, Nagamapal, Pona Kailamadi Tangal Kaitel Mapam Singda, Dukan Sing Tong Hangna Kide. Ban blocket toning ba myo yamata leite sarkar sana puxel sengna thabak tawdabadagi miyamna ban blocket tobuni haina MLA KSJ kisana ngasi Rims Hospital la lakpada pawmi sinu phongdokre man makata na haikibada nomgi suraga nomlaga hingziriba misam miyam ban blocket number moiduna awaba oheli habase Congress na khange Congress na ngasi fawba ban blocket tokiba leitre adumakpo Congress laya ki matamda Congress ki mayokta board ki khudong saba lonaba ban tokibade lei miyamna ban blocket tawriba sigi nungyoiba Atrakanga, government Nasina Wangang Biba Pagani, Manipur University Watawasigi, Matanga, BC Pandebu, Shutipi, Natragapi, the Habisi, Samam Navamas Wade, Government Mahiru Singapore Oza Singbo, Minamlaga, Ban Blocket, Tobiganu, Hina April Tobuni Yaroi, Government Puxel Sanamiam with Tabak Torba Matamda, Ban Blocket, the Adumak Toxaki and Haki. Lauri ban blocket to piu prajam lak mayam man no churu chajari mayam ki khanbiu hai ngasi ban blocket si Manipur da kanana la han bano kari gi to no haibado madu khandara ga ngang ban hena sumgani haibis ine thamjaris akhoi gi tungi yumbi ogi deriba ichai no mayam ski mathak nam thak to biba mayam si samgal liba oja mayam da nam thak to rakanda kadom da no ban blocket loi doris lairi ba lainga asina transparent oina tabu to nimita ban blocket adum loi gi ni haibise ayakna sarkar si thamba wafamni पृथ्वी दे लैरी बकरम बजाती ना मसा मसा के लम्मांग अकान तुमिने लैब जाती कना लैगे अब अदन मणिपुर की सिमी तमी खुदी मक्सु मसा के लम्मांग दोरे ते तुम हौरकनी अदुम बन तौरकनी अब अदन लैंगा आसने मुसुगी वाथोक त पुक्चेल सिंबियु बॉर्डर पिलकी वाथोक त पुक्चेन सिंबियु नोंगाला बन अदुम तोखिनी अब Independence Day gi tharong mau ine police na section tharong lokot poina Bisnupur commando ma di Bisnupur police na nupi police yauna Bisnupur ward number 4 gi mafam sing nga seyu thibo mi tabak sa dakre saktak se ning thina yoram daba myoema makata ba verification gi damakta Bisnupur police da sinakre Impal Surasampur lambi National Highway number 2 se gi phibam noma gi sokselakle lambi se saliba miyam na khudong sarbu ka mai onre hira masida report ma Lambi asina maram oirega miyo kayagi punsi ikam nahan kiba amadi kaya amana sokhan kibagi pau ISTV na exclusive news oina hojik koirukliba khibam asi yodringaida tha khargi mamangda phone kiba laikhabani Lambi asi pothole ni habi yadraba fit mari digi manga fabu pakpa arubana fit khai luba mafam kayana masing khangdana leibana lambi asida ana ayat buduna lakpasing lambi da misimina thokpa yawdana tana doctor yawdringeida mirol dinupi kaya angang ilu fawi yawre doinana pothole masing khangdana leibana lambi asida second tara phana free da thonana ba arap mafam leitri haina lambi asida passenger service tawriba miyoy kayana phongdornarani number 3 kya palakanda mati di thore adu kan yamna sangna thobudi ngamdre number 4 pan bagi mahum le 2 palaga 3 palaga chapasu 3 di yam chana sabam le 2 palaga mafam kuding tolo challe sembi gani ha ga ju sem de bileri bese masi athum da seman jani अखोगी संगाई फेस्टिवल येगा गायरगा लंबी सेमसे मसिम तदी अखोई तवन जनिंग दे रेनी सीजन हेक योगु मतम दा ड्राइवर अखोई थेनाइबा वाबसी
पोट होल मैम से कोई मसी तादना होनबदा कोई गाड़ी दसु सोपन मैम गाड़ी अमगा एक्सीडेंट थोक्तना दगी मी सिबना मैम यावरेको सेंना हाबदे फिट मरी मंगा की चांग कोमजी लुना लुना लेरेबको मसी कोई थीरे थीरेगा दाइबा कोइना थौ मतमदा हाइदी कोनर दे कलक मतमदा तोना साइड लाक गाड़ी सिंह हाइतारे अखोई उरदबदगी थेंजेनदना कोई बिशेपुर कोई एसपी मांग गाड़ी मैम पंद ले मैम एक्सीडेंट थोक्तना मैम ले मैम से सुम पोल होल मैम सिगी अखोई फैक्टर सबमनी हाजनिंग इम्फाल चुचानपुर पैसेंजर सर्विस तौरीबा कैंटर ड्राइवर मना हाना चंग मतमदगी हौजिकना का हेना चंगबत नतना लैथोकनब होनबदा एक्सीडेंट थोकदरा हाइबगी अकीबा फावी हाइना फोंदोरकी लंबी दी पूरा बेरा तारेबा गाड़ी थौबो मुजाद्रेबा इम्फाल जो उदिसे मिनिट क्या संगे कमाई तौवे पुंग अनि मखाई चंगे असिदी पूरा गाड़ी के चरिंग द्रबजाने द सिगी लंबी सिदे गाड़ी थौनिंग द्रेबा तिदिम लंबी के नाक येत सोरक पाक्थोकपी थबक कना चथरिबा सिगे लोइनना मथंग चही इंग्लिशिंग अनि तराग मापन फावबदा लंबी असि सेमलिंगनी हाइना पीडब्ल्यू दी असिस्टेंट इंजीनियर ना थमखिबो वाफमगी मतुंग इन्ना लंबी असि मतमदु फावबा सेमजिन बिदना अदुमक हौजिक लेरि फिल्म असिदा थमखिगदोरिब्रा हाइना हंगबग लोइनना अथुबद लंबी असि मतम अदु फावबा चटनबा याबा मवोंगदा अकाइबा सोरokसिंग असि कोइलास यावना सेमजिन बिनबा लंबी असिगी नाकेता लेरिबा मियाम अमदी पैसेंजर सर्विस तौरिबा सिंगना आईएसटीवी दा फोंगनरकली आईएसटीवी पावगिदमा ज्ञानेश्वर युंखाइबम विष्णुपुर सेट की बतांग नेपाल दा हार्ट अटैक तौबदगी ऑपरेशन तौखरब मतुंग दा रिम्स की आईसीसीयू दा लेरिबा आईएसटीवी न्यूज की सब एडिटर पिसुम तोंग नोंथोमम लेरक्तगे अखाम कोलेश्वर एलएस इबुतोंबा सैनी पुतरेट अपोपा लेखिद्रबा लुखोइदा थमरबन केंद्रगी एमएलए खुमुक्सन जयकिसना पाउमी सिंना अनायक योरपदा लेप लेतना मतेंग पांगनु लापगुम ngasisu इबुतोंबगी अनाबदा सेलगी मतेंग पांखरे पाउमी सिंदा माना हाइखिबदा मणिपुरी लुरबा इशु कयादा पाउमी सिंग लौरबा थौदांग सि सिंथानिंगाइनि कोलेश्वर एलएस इबुतोंबना अथुमतमदा फगलक्तुना मियामगी सेवा अमुक हन्ना तौबा ngamba oirasno haina एमएलए ना फोंदरोके आईएसटीवी की सब एडिटर श्री इमोटोंबना हार्ट अटैक तौबसिदा लकीली कोई रिम्स की डॉक्टर सिंसिना याम थवा यावना होनबदगी मागी डेंजर होबे याबदगी कलमबस याम नुंगाई श्री इमोटोंबना याम थुना अनाबा फरक्तुना लेबा के प्रजा की थबक तरहु ओइसनु हाइदना एना ईश्वर थौनिजरी National Mission on Oil Seeds and Oil Palm listing ni taranipal gi makhada District Agriculture Officer Bishnupur na sinduna nomigi oiba officer singi training program ma Bishnupur District Headquarter gi hall dak ngarang pakthokre tamadu Bishnupur gi ADM Gojendro District Agriculture Officer K Sidaljit amasung SDAO Somarendro na maroi bimi sing oina sarga khe tharonga mari leinana Lomi Singda Marumarang Sing Yentoke, District Agriculture Officer K. Settlement na Pondo Kibida, Hana Nintina, Panglam double Labasu, and the Yentoli Marumarang Sing Sea, Lomi Cinema Pumpana, Fanganaba, Haktina, Lomi Sing the Yentopani, while River sings what about the Piragani, Satom Marang Kaina, Lena Bahonavada, Lomi Sinacho, Totan of you Hike. Cereal nutrient sing a sea, Han Bedadi, I quite buck oina, extension officer sing da Yento Ehenatai, Adobo, Ayaki Wakanda. District asida leiriba palse sagol hawai chujak mung thabasi asengba thajaningba application kauraga asengba khanjaraga mafam asida kauraga pijabani aduna aikoi gi Bishenpur district ki mafam kaya dagi farmer chamaga mafrom lengbiraklaga aikoi sitching asi pijabani atopa walhauba kharasu aikoi adum makhata na pijagani haduna aihana ISTB konthangda hai Fondokseri. Tawal District Hospital si tang kunganipal thokiba effective thodo amagi matung dagi ngasi fawba mathau toduna lakpa sina prajamiam ni sawna khulung sar mayoknare athuba tamda mahusagum mathau toduna leirabadi M suna kan mamiang sanglagni haina M su Tawal District Committee ki makidi fondrotli masida thorokpa apabati ki data paleba laingak amadi mari leinama department pugadabani Tawal District Hospital si matam pumada M su Tawal District Committee na akan mamiang sanglagni haina M su Tawal District Committee ki makidi fondrotli How people July की काम सुनने की पागल लाइक वो की में तो वो अंदर लाइक जवाब माइग्रेट केस जेपिन ये मुनुदा मणिपुर माइग्रेट सी अपन बलो पेंसुगे मैं कहीं कभी मुनु की आवाज़ उस पर क्या करी मैंने ना मरी लेने वो डिपार्टमेंट ना आई वो तो दो सी में तांडा वारोशी नमः फरोक को लेने ना वारोशी प्रोग्राम होने भी लान ये मतलब दो फॉर्म अना लाइन सन असी अथिंग बापिना द्रिबनी अदुबो सुकुइरबा
ꯅꯨꯃꯤꯠ 12ꯅꯤ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯝꯁꯨ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯂꯒꯅꯤ ꯃꯈꯥꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇꯤꯝ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery. Now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungaraktaba singidamak amatta nairaba upaidi jolib syrup amasung jolib capsule wo chanmina sinabiyo. Why try hard? Blue Sand London by Design store now opens at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280. Break matunda taram seri makata pausing kumbi kendra bo sangba amang tana thanba kendra ama ohena bagi pandamda numin mangani sumna sathakadaba u thabagi thoroma kumbi kendru gi MLA SB ren hodokre Development Youth Club hamadi Green Revolution Campaign Committee ani senduna kumbi sana khongnang mandapta pangthokba hodopagi thoromatuda kumbi Municipal Council gi Chairperson and Ibesa Devi Vice Chairperson WC Bobisan Luang amadi Councillor L Babitana atoi mithung sing oiki MLS Pirana akoi bi phibam ngak senro thamna bhona bada mipum khudimakna uwa marang kaina thajin misangi ngasi tharbu using asi mapung mari phanagi damukta kumbi Municipal Council gi mioi marina ngak sengani MLA gi maikadi gi makoi gi sabsaba awaman pigani haike afaba nungsetti phangna ba panarakada using ase yaudrakadi hayeng mioi bagi masada sokpa haiba lakadaba aduna maram ogada using ase koi mangjona afam asida using koi masi thajawani usina chawropa matamda amasung pingai matamda asidana koi mohoi si ngakna bagi damakta koi nipa ahum mari koi sidagi kumbigi Municipal Council ki afam asidagi koi mohoi bu senbinaba amasung kanaguma mina using asida koina ata haudi to pa matam bhawda kanaguma angang amana mi amana puraga Thaunga mari lenana ibudok sandong gi akoi bagi mapam singda MLA na miyam ga loina u sarka thake Ayushman Bharat National Health Mission Manipur ki saru ama oina PHC mekolagi makada Health and Wellness Center to deliver comprehensive primary health care haibi hiramda nongmagoiba community awareness program ama Impal West ki Govindagram community hall pangthokre tarmaduda Pradhan Tongbram Manglemba Primary Health Center mekolagi Medical Officer in Charge Dr. Songtham Rebika yauna miyo kyana surgaki Dr. Songtham Rebika na Ayushman Bharat National Health Mission gi makada miyo amada lupa lakh manga sahida ana layang bagi sarkar dagi mateng lobo yai hargasu magi sab sab kangrol aduda satrabadi phangma ngamloi anabadu primary health sub center da hana screening torga mathang mathang atopa hospital sing da refer togadabani haike की लेवल दा फंगिबो ट्रीटमेंट से फैसिलिटीज सिगा चामाना ना कदुरी बगे बको और सी मयाम बुलमना अबै मयाम बुलमना गसिगे ताला से लोगा आइना मयाम बुलमना विजन इन मैसेज थी असुगी दना हमसे वो नेशनल हेल्थ मिशन अबै की तमत्ता तुंगम ने लेबा अबै मयाम की तमत्ता करा माइंड करो करा हेल्थ फैसिलिटी से अगर हंतक की अति सेन संगना लेना का मयाम दा हेल्थ प्रॉब्लम की तमत्ता program yang mama pakai lagi ni, aduna hoti hoi na sebagai progress ulang lagi, hoti karena yang kau udah dia nak hari berasa na yang aku ini sana hari udah, pai lagi nana, yunga hong kang tu udah lagi udah, lain banyak nana, hari aku na transport
Guwahati da leiba irima laibung laifam hall da arapti mai lekai development association na taruk suba Assam Rifles amadi Lilongs and COB ga khusam naduna free medical camp ang pangthokre tarmadu da taruk suba Assam Rifles ke company commander LK Subas Anal Assam Rifles ke Dr Susan Nelson amadi arapti mai lekai development association ge thobu ba kyana sargaki COB Lilong, part of Assam Rifles, conducting a free medical camp on 10th of August today in this Arapti area, just to have a better outreach and so that we can contribute more towards the need of the civilians who are affected, recently affected by the flood in the past. So today we are just trying to give more contribution from the Assam Rifles. Loisila putamu pausya mo kana pijere Framework agreement na Manipur kai bi yaroi lamda masida khundan miner bi sing maset thongna thugai na ba wafam yobu yaroi haina lofte bana khongjang sangsang kai amadi sarkar asina puksel sena thabak tawdabadagi miyamna ban block at tawmani haina MLA Jaykusana phokre Meko basi phabu dia estimate episode pau patang close event tabi kono pomu kana khurtre